Nova sezona reality showa Survivor kreće 6. marta na kanalima Nove širom regije. Ukupno 20 takmičara, sve blagodeti modernog života, zamijenit će boravkom u divljini Dominikanske republike, koja je potpuno suprotna od svakodnevice na koju su inače navikli. Podijeljeni u dva različita tima, crveni i plavi, kandidati će na nepoznatom teritoriju pokušati nadigrati, nadjačati i nadmudriti jedni druge s ciljem da što duže osiguraju svoje mjesto u takmičenju. Ove godine za pobjedu u šovu takmičit će se kandidati različitih zanimanja i profesija, od fitness trenera, hokejaša i bodybuildera do stomatologa, ekonomista i plesača, zbog kojih već na prvi pogled možemo očekivati zanimljivu sezonu. Crveni tim čine 31-godišnji fitness trener Luka Radivojević, 25-godišnja menadžerica sigurnosti Anja Andrejić, 30-godišnja tatu majstorica Marija Dimitrović, 21-godišnji fitness trener Lazar Dimitrijević, 26-godišnji model Draga Jovanović, 27-godišnji profesionalni plesač Marko Vasiljević, 36-godišnji instruktor plesa Bojan Đumić, 34-godišnja policajka Ana Božilović, 31-godišnji model Nataša Kondić i 27-godišnji pjevač Aleksa Perović. Svi navedeni kandidati su iz Beograda, osim Luke Radivojevića koji je iz Vrdnika i Nataše Kondić koja je iz Novog Sada. U plavom timu su 29-godišnji stomatolog iz Sarajeva Amer Džekman, 21-godišnja konobarica iz Gospića Anđela Čačić, 24-godišnja trenerica plivanja iz Zagreba Antonija Ivić, 23-godišnji hokejaš iz Zagreba David Bublić, 31-godišnji magistar prometa Denis Sviličić iz Karlovca, 38-godišnji fitness trener Enea Tonsa iz Rijeke, 32-godišnji ekonomist Filip Đorđijevski iz Zagreba, 36-godišnja fitness trenerica Marina Ivić, pivalica iz Splita, 29-godišnja Dubrovkinja i magistra kineziologije Mihajla Pavlović i 23-godišnja blogerica Nora Dominko iz Varaždina. Prvi izazovi koji će njihovu izdržljivost staviti na kušnju biće nestašica hrane i potpuni odmak od civilizacije, ali i svake nove sedmice ujedno će biti nova prilika za osvajanje vrijednih nagrada koje boravak na ostrvu takmičarima mogu učiniti znatno lagodnijim. Svježe kuhani obrok, telefonski poziv bližnjima ili topao tuš neke su od nagrada za kojima će kandidati žudjeti, ali samo će pobjednički tim uživati u plodovima osvojenog izazova.